Так, азгана, так, өзімнің каналларға да алып қоям. Аллаға шүкір, пашта келіп жеттім үйге. Мына кукурузный күші. Мына ненде көн бөгін, рахат шулай, білмеймін де. Шығып, плов, шашлык қана келсей тұрған көнінде. Эй, ауылда болсақ бетінде, рахатланай, қазір бетінде. Ауылда было бы вообще класс, наверное, там. Валялись бы на траве, там, играли бы. Было бы классно. Но трава есть вроде, все есть, но нету того, чтобы как-то склонность к этому. Может, людей нету, может, жены нет у меня. Хатыным yok. Балаларым қырда түгіл. Кім білсін енді? Міне, басулар шешілген, мінер шешілген, сүрілген. Биіктен ұшалар. Жырғына іштіргенде. Қанатлы қияллар. Қанатлы қияллар менде. Шының үшін, ұшыр үшін Башқұртстан мен Татарстанны өзі бізге тартып алырға керек. Шында ғана бұла ол. Қанатлар да, ұшып та бұла, яшап та бұла. Шундан bir koya gitmezden rahatlanıp özümüzne, jirlerimizni, özlerimizni, epeyimizni, suvimizni içirge kurashik. Birovlarga bermik, uruslar kebek tortib oluvchilarga. Qutulik shu urus shaytonlaridan. Bosik, Boshqirt ham, Tatar xalqim. Qo'rqmayk, Allohdan gana qo'rqik. Kişiden korkmayık, nersege biz korkabızsın, anlamayım. Kurashik. Nersege bana Fransızlarını hocası yok üstünden. Urudi bu Müslüman da tügüller. Çünkü onlar özlerinin jiri için kurashgan xalq. Şunun için onlarını bir kim basıp da alalmay. Biz ömür boyu urus astındabız. Bu nindi hal indi? Bu nindi hal? Bu manqurtluq, qo'rquv, Allah'ını isga olmau. Mana shunday darajaga yetkizuv. Shayton bizni egallagan butun jirimizni. Biz qo'rqamiz shu shaytondan. Allohdan qo'rqmishi, shaytondan qo'rqib o'tiramiz biz. Bu durust hal tugul, do'stlar. Bosik urusni imonini chiqarib bilad. Butun pishigini naxuy sigiga olarni butunisini. Olga Boshqirdiston, olga Tatariston. Жетті qo'rqib yotirga.